Imaš mikrofon? Samo vanjski. Ali ih ima puno, ali danas vojskići. Mi su još 2 dana prolazili kroz selo. Odvezli su im šta im treba. Ja sam bio sinoć od 18 sati. Sinoć? Da. Možete nam reći kako je to išlo kratko? Pa kratko, negdje u 6:15, 6 sati i 15 minuta jutros prva mina je pala. Znači da nisu baš slikanje. I onda su nastavili, ili? Da, nastavilo se i tu je palo, u tom prvom momentu je palo negdje oko 15 mina. Kako su mještani reagirali na sve to? Ja sam bio na punktu i nisam obraćao pažnju na stanovništvo, mada je stanovništvo još uvijek bilo po kućama i... Evo sada je 15:30, koliko je to sve ukupno granata do sada ispaljeno? A ispaljeno negdje oko 31-2 granate. Ima dosta saznanja da je armija zadnjih dana vozila gore svašta. Da, kretanja vojske u zadnjih dana je bilo jako puno, skoro svaki dan je bilo kretanje. I a vjerojatno da ih je i armija pomogla s tim. Mogu doći gore? Kažu da se može gore do Humljana, do doma. To je u pola sela. I tamo iznad toga, na 200 metara ima kuća koja je oštećena sa 4. Da je usporim pa ti snime malo kuće. Ajde. Ne, jedna nek 5. 6. Padaju i vamo? Ne, na onaj kraj. Gore je garda više. Gore je kuća oštećena. Gore je oštećena. Jel mine pogađaju kuće, selo ili ne? Pa jednu su kuću pogodili, dve. I razbilo se stakla i sve. Kako ste živjeli sa tim mještanima iz susjednog Raskovića? Pa kako, Dobro. Prije toga dobro, kao komšije. Živjeli smo lepo i imali samo Kao njive komšije. dole. Nikad nije jedan drugo nešto da je rekao. Njive i sve, nikad problema nije bilo. I kako sada? Ne znamo Sad nemamo više prilaza. napravili su barikade sami i od odvojeni tako i mi od njih, oni od nas i sad ne znamo, evo. Šta je? Pa ja ne čujem. Gore, pa to gore stalno. Gdje pada? To je gore, najgore, Kod Mlina, na kraj sela. Da. Gore i onda vamo kod onoga brda, eto, ono gore što se vidi kao brda. Tamo je kuća. Tamo ako odete, tam se vidi Poslije kuća. se ne snima. I tako. Dokle ćete tako? Ne znam. Evo imamo malu, bine i sve sad. Kako smo? Hoćete napustiti selo? Ne znamo, ne. Ajde unutra, svi. Jel pušta? Prije 3 nedlje bratski živiti. Prijatelj imam u Kušini, dala bi krv svoju zadnji gled, sad šta su gamad napravila. I sad mi ovako. Gdje svi sad idete u ovaj jedan podrum? Tako je. Jel ima još podruma takvih kao ovaj? Sve slabo. Tako kao ovaj Ovo je najjači, najsigurniji. To su slabi podromi. Ovu gamada čovjek može uvatiti pa da mu reže kožu sa leđa, da ga guli. Šta nam je bacio kost? Mržnji.
Povređenih nema do sada. To sad je dobro. Je to zato što se čuvate ili slabo gađaju? Pa jutro se tek počne. Ne znaju gađati. Nije to još, to je tek početak. To je tek početak, to će biti noćas. Tek će noćas. Jutro se tek počelo, mislim. Evo, moram reći da ispraviti sa vam i tako. Andreja, odi. Još i u ovoj muci vi nalazite, eto, trenutak i za smijeh. Pa još, šta ćemo, nećemo plakati. A šta, moramo se priviknuti na sve, kao vidimo i oni ljudi što su tamo, ne, oko, kud znamo da idemo, kuda bježimo. Jel ima garda dole na početku? Ima. Odi pa ćemo snimiti podrum koliko možemo. Nek gleda Evropu. O Kurdi, još smo gore na Kurdi. Sjeće vi ovdje. Ja sjeće to bila. Komšnice. Jeste tu jedna ovaj. Ko to plaća sa to? A šta mora? Imao sam, ne znaš što vas. Ajde da nađemo put, neki odakle put je piškom antinu. Probat ćemo makar od mosta tamo izvući. Što sajeba, piškom antinu nikad ne znaš odakle će pasti. Možete brže ići. Tu negdje, ona brda sad bi se moglo vidjeti. Ajde ti sam voz. Da nađeš u poru. Tamo ima i groblje u Hrvatskoj, će vjerojatno tu. Levi! Odva! A ko je šef tu? Mjesto što nije pogodio kuća nijedna, da pobašćemo tu. Ujutro je oko 5 komada ispaljeno, ali nije nijedna, sve ispod sela.
Koliko je to sad daleko da 4 km. Nema i to. Zračno. Zračno nema. Zračno ima Ne, 2,5 km zračno. Nema ni. Ima to. Ima. Kako je selo naoružano? Ko će znati? Naše selo Naše nikad. Gole ruke. Nemamo djete ni grada kuovo pa da kucamo, nemamo nikad. Gole ruke. Naše selo golo. Željko, pa ćemo se vidi kad se izvučemo. Ne možeš od ovdje vidjeti preko šume, Nemo to dole ne možeš ići, vidjeti. Čoljuka se vidi. Ni slučajno. Ovo je bilo bolje da odeš dole prema rampi. Prema šumi, pa da slušaš i da čuješ. I na Tihomirovu kuću. Niš drugo. A gore ići. Što 4 kuće? Vozili su danas ženu